mesa cia bilingi wa mauvo. Ni watinda musese mwendo karibu ndini wa mesa ya bilingi wa mauvo mwendo ni wa saa 3:30. Nye nita wa masi wa kitakanolo kunengeleli wa mauvo kwa nse ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa mauvo ala tukumbanese. Ala tukumbanesie ne vamwe na Andumbe wa miongo mwanza ni matito ni madhayo kumana na mbua mbingi la yende kukusiwa kuwe nende kauntini ya masaku majende kamesu vyane na meisho ya kihuo. Asi kuende kama soviesi anasiosi ikalike masilanga ni kuu alame eva kuwe na meisho ya kihuo majende kama dhame kwa mituke. Silikali ya kaunti ya Masaku kuendeka isevyo malelu na site na wa maingi mamo kwa nangwa ni mbwela yende isioni kivadhukanyo. Na muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu kwenda silikali lene ivadhi ya kaunti ya Makueni ilovia mbianusi ya kwa kamalelu wa yasi ya maingi tamadhoku muno. bilingi wa mauvo. Ni na udho chaingi tukwatia ni kwesila mutandao wa Facebook ni Mutongoi TV kana utuandiki utumani mukuvi kwesila ile 39115. Ene ndini makulu apweka kukilambusi kavindani kala susuete kivu kavindani kaambu nene yende ukusi wa isioni kivadhukanyo siandhi ya Kenya. Tanzia imwe ya kuisia ni anambanga Minister Muveani wa Andhinumu na andhisia ile mbeta ya umiloni wa Sua Penina Malonza ainena musini wa Mombasa ni wa Makueni kiko kilaki kitikie mudhinyani wa iyo kauntini ya Makueni vala enende alama ile sita lolini makilile use na mati wa nidhayo amwemo Malonza anene komanoni ya komiti ya mbunge nene ya maunduma udhukumi wa ndisia ile mbeta ya umiloni kana ya Afrika ya umiloni wa Sua livoti yake Angelina Mosea kuma kauntini ya Mombasa. Nene komanoni ya komiti ya mbunge nene ya kulunga maunduma udhukumi kati wa ndisia umiloni wa Sua vamusini wa Mombasa Malonza ni wakuli ene kwesiania nambanga si ambua na muno kweka kukila mbusi kavindani kalambua ya ua mbingi nika nane ngukuli andu maitu ma Kenya na andu maitu kila vandu wise kwithia ni mesuviana na mbusi kukila mbusi ivinda iya kiwu kingi na kisembete muno ni kwithia ni tuonie wasio munene kuya kaunti ya Makueni vala twaisi andu ingi zaidi ya 10 nundu wa kutharau kila kiwu meko na kingi na kulwa mituki nundu tunayovo November usiusu twaisi andu monza na ionekani tatulilwe mituki kana pani vandu pethi topateva sio ni wakuli asikwithwa memetho na ciana cio kwikithia kana ciina thambia mbusini i kavindani kala kiwicho suite mbusini kivathukanio ni kana kwisiania na mbanga na wasio ula wetetwe ni mbua i na kwa ndune nda kwaze twithie twi angalifu tuikatato kila na langi tutethesie ciana citu nacio cikasembe kutivia kivuni nundu kivu kila kiungamite ni kwithia ki maafa manene kana kithia kikilikuno kithia ni chatwa isi andu maitu kwa ndu twenda kwasia tuibikavu na ni tuonie kana kaunti mbingi katika kaunti itu tunaina 22 lakini yuni thaki mpaka 32 ila affected ni maundu make wukingi na kwa ndu ni tiuthi contain ta serikali ya Kenya kavindani kumwene kivila komiti ewa njiko muhia na ula ni muyimba wa Kipiripiri kaunti ya Nyandarua ni wawatakana muvia u ni withe tuivadhiu ilovia ni niundu ula utuma mavata ma uthukumi wa isio iuteaniwe vala makule serikali kuvadha ilovia sia kuyana Malonza yawatakana vena muvango kuma kwe serikali nene na muvia uko sukumisia nthi ingi sia umiloni wa Sua kwikithia kana ilovia ni sia kwatikana kwa ilia uthukumi ovomu na milati ya kimaendeo isioni i serikali ni kiye ngia yulu muno ni kenda wise kwithia ni atethia andu onthe ala mekwithia ma affectiwe na mbueno nene na kwa ndu ni tuithiwe na kikao kila kitongeswe ni deputy president na ningi ona even before kikao chu president mwene ni wosie tambia na eta na emergency meeting katika State House na akomana na charge monini wake nikenda ise kwithia ni waeta development partners monde na kita ministries ile ingi tuikalandhini kenda tuswanie na kiuni kiki kie na kuma uni niti kuendea na kwika operations ya kutethesia andu asu countrywide kwa ndu nenda kuhakikisha Kenya kana serikali ivo nikenda imatethesie ni makunengwe liu ni movikiwa na sindu ile ingi sia vata wava kuvi matonza kwithia mena sio ta sabuni sindu ta tensi kula kuendekana tensi na sindu ile ingi matonza kwithia makenda kutumio na maiko gilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mosea.
Kumana na mbua mbingila yende na ukose wa andumbe wa miongo mwanzani maminite uchiwa ni thayo vande ya Kenya UNND kaunti ni ya Masako ni makulua mesovye muno na kuiveta isione ilasi na muisio wetano uni kumakui mwandiki munene wa kaunti ya Masako na kitali James Muya ulawa elesia kana silikali ni kite mawala ni umaku tethesi andwala makunikite ni uneni ulawa kwa tuamba unindongo ya ala ainge mbungeni ya kaunti ya Masako Nicholas Nzio Kavala nake wakulia nendima yake 10 ya kidhangathi maleloni. Mwandiki wa Movoku makauntini ya Masako Daniel Mwongela etwele sembe yake. Dr. Muyanda Mukindane na andiki Movo ni walesekana silikali ya kaunti ya Masako niende na kuikia mawale ni onde maudhukumi makutangi ya andwala makunikite ni mbua uvindani unda unya uitano kwa asiai na ene ndheangi kusuvia siana sikathi musini na andu kumana na mutu wa ukila mbusi vindani na kuena mbua nikienda kutangi ya mathayo. Ngwewe ni ngavana witu etwithitwe na incidents yana undu muna. Our governor ethiitwe on the ground alidite rescue teams na as a result tukaokoa maisha ma andu aingi muno na indi chauwetanikana andu maitu methe me warned tafadhali vala wona kiwu chambia kwimba usini ndukatate kukiluka usu carelessly na ukona uteshua tafadhali kaboka koma ngaliko ila uwe kuliko kuhatarisha maisha mako na indi kila kingini alama tuye pakuve na mbusi tafadhali muikatwae indo cienyu pakuve na mbusi isu kana inywe ene muthi pakuve na mbusi isu ketumi nundu kiwu kula kekuma kutonya kuwa ngale cia yulu kiwu ugeza ubindu kachuso yosene na kuyazia kuimbua kwa upa ndenja onemwe kuma yukuendea nambe twithiwe twisi kana silikali ni nenganie meteorology ni nenganie onyo ya kana vena a very high likelihood ya mbua ino kuendea for the next probably even a month kuma umundi kwao no sio ndo maito twisubiane na kiguki wevindani unake ndongo yala ingi mungeni akaunti ya Masako Nicholas Nzioka ni wakulia ene ndi alama yilete sindu mitauni ya uvetilia kiuki koma vete na kweka ulinda mitawe isuila kutuma kiuki sila maleluni na kuwete wanangi kwa munene wenge na unyaukani kwa ene ndi alama na mutu wau kwa kidhangathi maleluni maumano na mutu osu nalisekana kuungula kwa kidhangathi leluni kwa kutumite malelu manangika na maundu mandamuka kuendea na ukukoneka muno especially akui alame okuwa kidhangathi tukuwe ikithangathi kula kwa ile tweke usemba kula kuunde wa lelo olelo ila tutemie tukathi ukulia muthanga na tuikulia twikito form galleys na sio galleys isu nisio sio kweta kiwe kisembete kikakuwa siana situ uwa kuima kithangathi twimo put into notice tumuya kana kithangathi tuikuwa kulelo twikuwa ko ya usini kula kithangathi kethwa alange na mekuilela structures ulwa mitao ya kukua kiwu kecha storm water na mo neto mukolia kwa ndaya mumye structures isu nikenda kiwiki yake isela lamine kana kike isela kula kitaile kisela kula mitao myake. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumwa musikitini wa Machakos Prison. Kumana na mbua mbingila yende kuwa na masilanga maingi kuswa kiwuku ya tala matongolo kauntini ya Masako yumunini wandongo ya ala inge mbungeni ya Masako MCA Jackson Daka niwenda NND hala matuite kana maende kuthi wa mena mawekalo madhami yeva sana masilanga ibindani ya mbua Daka hakulia siya kuikidhia kana siana sio sindi ni kana sina renge ya masilanga nino kana kusoviana na misio ya kiwu amwema NND na moma ikulia masilanga kuyewa ni kana kuola dhina wa kwesiya na kwesiya ni anambayenga Ndaka otauni wa makulia NND onde kuyumba ni andini wa ivinda yukite ya munyao matumie kiwu cha masilanga kwa ili ya maundu mani maboni mutesiani mwandikiti wa Movo. Jackson Daka wetakana masilanga maingila menzi tuisuni siatala mena kiukingi na kwethwa memaliku na vewalua seiwa mwana enende makesu vena na masilanga ya na muno kuvetanga siana kula kwi kiukingi. Be nitungianga imupea nundu ambwela yende isioni situ na itu nena neonje silanga wa kwa ndeto silanga ola tunabukuye na nitungia department ya kiwu mupea munene na nditungia enge governor wa Masako mupea munene ini siendu imo katira twapitukuthisia mbungeni asiekika kilando na kwasia kisione cha tala silanga ibo wa kwa ndeto tena silanga wa maluba
usioke uto na silanga wa kwa ndo usioke uto silanga imo katile ina bukwewe alitunga ngai mopea ine akuwa ne mbua na siekewu pawo na nonje ne bobe outlet ila yumalokete kewu ndo silango su almost we foot ko there almost 15 ko inde silanga muri kunesa kila ndo makonanga na warning na ndikule akalima tala na baame so ne particularly mabetanga siana onando ima mambe kwibetanga silanga ndo na kewu kinge Otau ikulia nende vindane kwenda na kusombanga sia kiuma ikaikale kula kwe kiwu na ingi otau kutete sialama kunikita ni ukuno wa kiwu kuikirikana ni metho na mwikalo masio meteleta kukwata mwikalo angi kila kingi ndema kutange nundu wa sisia TV ni kila bandu bonde ni bethi wabe muisio wala beusi wona bua dhambe ya kana wethia uso bingete ndukatata okila na hili chamuthia kamba maitu ni mukulia ibindane ni yumu ila wewe mundu oka ukalia ne wese kwake athengia ni enose ukwa mutusi kwa kabindani ka nikenda ambe kwibetangana na mwisho wakibu ni mutu wa silanga ba kwandeto muimi oba kwandeto bene ngutunga mubea nundwa kila kinethiwe silanga ya mina kwinzwa itachona usia wacho ni kiwu kingi muno ona titi tatikone itina ya silanga kila kingi ndo no weta ni nitukuwa kula bandu bonde kula kokua andu mayikwa muno na muno ciana na lebi pa silanga kwandeto ni bato na kwisa kwithwa pakwia kana nundu esilanga nindi kuti undu na atoya ibwa na iwo tukulia asia yonde alama ba stakeholders mama ande undu me usubia ciana wakati wa musimu wa mbuye nonene ene ndi mwita mene vuso kwata kiucha kwende na mondo mane ma mumba ikulia mekiwe wiyo silangani yu silangani alangi onda meisione kwa nyono kanangi kumatesa kwisuena na mpanga na mono sesia na nini neki wone ni tutumia undu batone kanundu alati no kio sisia cha mina kuka itinonie kana ni kiwuti takamina tikapika mwiso wa kiwu kwa ni mubea muno kila kingi indo ila sietha itho baba kube siana ingi ngutungilela na atumia ni metha mesubite muno nundu kiwu ki mundu lika ndejumia kila kingi ngukulia account even itona ikatwikia fence all around nundwa siana muno ila sioka uthamba ukesaithia ithamba no nginya ukethia niukia nundu kana alati utenete cia icie wise kwisa kwithia ilikapo nundwa ni fenced Jackson ndakaimenda nende kwikonya na maundu mane na muno ila kwine vinda ya munyao kwithia na masilanga onthe na nthongo cionthe cia kiuni maitumia nesa icio nicio ila siende na kwailwa na ndiacio silango wa kwandeto nisiwe makuyo lakini mambo yakanona mambe kwania kwithia makuyo no maito tio ibandu na ndikulia alame uko maite ya makuyo ondu kuno teiwa kuwa makuyo kuno teiwa kuwa makuyo wesobete na ende chamuthia ndiacio kiwuju kibo ebina ila kwitha kwambia kunyauka ningwenda nithi andu nao nima malikile nundu tikuna campaign ni sindu imwe ila matwetasia masilanga makatwitia malelo na sindu isu nimwe kati ila twikite ko ngulia ekalima tala ward yutu yombani nundu sindu ila kati ila twetitie almost 55% ni ngune ko ni mukulia mwende no support the county government na ndimudia support mwende na onanga support na bala muona bena mathina twende yana ukwatiania kiwu kiki baba ni kingi muno na kikangala undu twasia kana makuyu ala mevo nundu no tikwata cia makuyu oyu o ala mevo lakini ni taile kwiki wa account makuyu ukesaithia no a sort of income na nitaile kwikiwa o mwako uyu kesaithia itambia kuea makuyu nikienda ukesaithia ikiwu kino ciao kaundi na Masaku talanye ni toboni mutesya kumana na mbua mbingila yende na ukusi wa kauntini ya Masaku malelu maingi ni maminete kwa nangika vyu na maundu mao kuima konza vyu undu ula utona kwithiwani ukuno munene kwa amanigwa alama utambuka kundu na kundu evindani ya usio kama skulu mithanyani mivuthu yukite unikwena na MCA wa Muvuti Kima Kimwe Joseph Mulinge ula wenda serikali ya kaunti ya Masaku na yakati ivathe kinandu kimwana cha kusevya malelu alama endete maskulu ni kivathukanio wodi ni sionthe kauntini ya Masaku. Daniel Mongela nukunonengelele movu wa swingi.
MCA wa muvote kima kimwe Joseph Mulingirane na vilingo wa mauvoni walesekana malelo maingi na maminete kwa nangi kaonetino wa kwitha serikali ya kaunti ya Masakwe na masauvetie ndakulia thinosu thinikio kwa metoke nundu amandiwa ingi ni mavani osio ka skulu ni methane mbuthu yukite nibalikilwe changamoto a very big disaster yibithanitie mbua nake ngai yauze mbua pyu mbua mbingi mbua tite mate matuko maingi tamikwata na mbuesu tese mbua yukire na wathimo no tumitaza miunda ni kutseyo kila kindu ithekazi tu ninzio lakini yaete mawana ngeko mama uthiuluko maitu nenya yundie dio kadho kwa department ya malelo ene ndi mama vote ke makimwe nimethi twe mai nena na kwa maimbe suba maimbe ya mheshimiwa tutethesie nundu nzia mbingi ni cia nangiwe ni mbua pi ona ingi ukethia services maundu ala mekwika ni ntamaungama kwa ngelekanio twinalelo umite from Kitui Road pale Kadumoni kwa Gathuli kuime kuini ndinena niyo na principal wa Mikuini Secondary School nuni ngathiie muno naambia mheshimiwa tisisio ndu tutona umatethesia nisisio ndu tutona umatethesia nundu ndesi nesa skulu cia pungwa ciana ila isomea Mikuini Secondary School na tundu tuise Mikuini Secondary School ni ciana skulu yumite ciana kundu kwasa kuma Mombasa kuma Kajiado Ilobi na around the yani ilio nene ambia eona bena thina nundu aciai mera matona obisa ciana school nimeona aciai ma alama umite icio cia kwanza mai plan ku shift ciana cio maitwa school ila ingi nibo wavinda nunu walesekana malelo ala maendete skulu ni malite onewa mwana wambe na kuvathiwa Ilovia nikenda kwamba usowa na kunenga uthei amanigwa kutamboka maskulu ni vate kuthina ndanenga ngelekanio ya lelo la uendete skulu ni wa Mikuini ula wete tominite kwa nangika muno na ene ndi kulasimika kwithiwa kwisila kathiani ikenda moke musini wa Masaku county government ya Masaku naazia ni ngunia ya musio nini vukumie na grade malelo maingi muno pyu niongo makulazia nundu ti kwenda kwa mundu mbua yue mazize ninzia miauti tona kwika either mobilize mbesa itengewe either ita special kit cia kuandress mawana ngikomanzi ya situ kula na kwenda tulubati kula kwenda kukolokelwe kula kwenda kwikiwa malam kwa nangiwe mbua weza ithia kwa neneo banini kuitona kuvikika nikenda tikatethezi andu maitu ma Masaku kumaumya mathinani yukwa ngelekanio ndinena ni namo andu ma Mikuini mambia yu metumia lelo wakathiani mokite Masaku nundu nzia nundu wakua na mbua ya tuza ngalelo wethia kasilaika na ropyu ngali mkingalile tona kuvita ni ngali ilazi ya nene ilazi na ngali nini ta motorbike kila kiumini biba ingali tona uthi Mikuini. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kuma vaki makimwe kauntini ya Masaku. Nani musisi mwendali watisi yake Daniel Mwongela itutwandhini wa udhiumo wito wambe tuisiokethea tuithiwa tuikunikila mavo kuma kauntini ya Makueni lukathi wasa. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior Account. Pingwa Hippo Junior Account umundi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke. Tani ya useo wa wongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ili nyanya muonza nyanya muonza kenda muonza ili kwa ubombe yange. Ngewa yaku ni avata vainge wanene muno kana nini muno
ambizi yangewa yaku umunthi kwa kuvingwa Absa One account na ujikwate usio wa kilungu cheko miyulu na kila mwaka kwisila mbesa ila wiyete accountini. Download app ya Absa Kenya nikenda uvingwe account. Absa, your story matters. Ni na udhocha ingi mujumbe wa kiliumbunge cha Kaiti Joshua Kimiloni wa kule serikali munene uvadha kilungu kinene cha mbesa kuondoa kwa ile malelo alama ile uthinikiwa ni serikali kuyana na Kimiloni kana kisio cha Makueni kithitwe gikwata mawatho kuma kwa serikali kana no kwa ile malelo indi uvadha mbesa nini kuondoa vata undu ula wawe ananiana kuvathulwa ni kwithi wa kaunti ingi sina malelo mbeange na nisithitwe sithinikiwa mbe Kimiloni ngene wavikia kwithi iwatani undu utailite kaunti ya Makueni kwithi na malelo mathuku imwe cia kaunti siendeye kwithi wa siailite kimalelo aivikia ingi kwithi ikania enende maika ingi mbusi sina kiulivoti yake Caleb Chalo akinene mwe kwa imwe na kesese kika vindane kalevi kete cha thine kimwe cha mathiko kila kethe wa kuya Kalongo Kaiti muyumboni waweta kana serikali ne thitwe kiunya mawatho makusevya malelo Makueni kwa ivinda ya saa undulo tethia wa akiongela kana undu utumite lelo mbinge Makueni ikithukia kumano na mbua musevyo wa meo ni wenda serikali utenge kimanza kinene cha mbesa Makueni kuondoa malelo otondo yithitwe ikikanthini wa isio laingi. Tunauliza serikali kwa sababu vile barabara zetu zimeharibika. Kuna barabara yetu ya kutoka Sultan Ahmed to Kikoko ambao ni barabara tumeongea kwa miaka mingi, lakini tunataka kuwauliza isikuwe tu ni kila wakati kusema watamaliza, tunaendelea na kukaa tukingojea Makueni, kwa sababu tumeona hata katika ile budget inakuja tumeona pesa ile imewekwa kidogo sana ni ya Ukambani. Tunauliza serikali kwa nini huku ndio barabara ni mbaya sana na ndio naweka pesa ile kidogo. Kwa hivyo tunataka serikali watuambie kama mambo ya shares wanaendelea nayo, watuambie sisi kama ni wa Kenya ama tuko wapi, kwa sababu hakuna haja tuone pesa ingine, tuone billions ikiwekwa sehemu moja na sehemu zingine hakuna pesa inawekwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi tunasema hiyo ni mbaya na ni aibu kwa serikali. Joshua Kimiloni tauni wenda ene ndema Kaiti na Makueni yonthe kwevana na mbusi ila siende na kuvinga kumano na mbua nini ila yende no kusiwesio siki watkonya sia Makueni kuwa kituma vole siake kwa ndo musima alama na kuyo ni usi wa mwati nene Sultan Ahmed muthenyani wa mundi otalo wandu alama na kuye kumano na mbanga inu ukithike ya kenda hapa Makueni. Mvua imenyesha sana na mimi nataka kuambia watu wetu kama vile tumeona watu tunapoteza watu wasiingie kwa maji. Jana tuliona vile tumepoteza watu hapa Kasikeu, watu kuingia kwa maji na wanaona maji ni mingi kwa mito. Tunataka kuuliza watu wetu waangalie, na kwa wakati huu saa tunaongea watu tunaendelea na kupoteza watu katika eneo letu. Kwa hivyo nauliza wananchi wasikie vile tunawaambia, wasikubali kukaribia maji kwa sababu ni vibaya sana. Mvua imenyesha, tunahitaji mvua, na badala ya mvua kukuja tukipoteza watu wetu, hiyo ni baya sana. Caleb Chalo, Mutongo TV, Bilingi wa Mauvo. Mujumbe wa kiliumbunge cha Matungulu Stephen Mutinda Moleni wenda mateleva na atume ima malelo methiwe kana kwithiwa memetho na kuweka eke mathayo muisio ni vindani kwina mbua mbingi mule ainene ya kuya sengani Matungulu aweta kana mbusi mbingi wivo usi wa thioyu ni muisio kwi enende na vaina kitumikiseo mateleva kulika kiuni matasiaiti ya kindu kila kende kwithiwa kioneka isio ni mbingi vandi ya Kenya otouni wathana kana dini wa kiliumbunge cha Matungulu kula malelo manangiwe ni mbua ni kunewa uito mbua ya olekani kana kwa ilianzia ila ikuitwe ni kiugo. Kulia andu maitu membe me very careful nundua mafuriko ala maende mbua imbinge na kiwe kinge kulia sia hii ando ima siana mesuvya ne akiwu kila kiko na mbueno na ditungia ngai muvea nundu no ithie ene tunaboya mbua na tuya vya mwei atuyesia milimita 10 milimita 5 milimita 20 kwa utu tungia ngai muvea nundu akutunenga mbua ye mumo mbua ye lukwata kilango lia andu maitu na especially alame udhina metoka alame udhina Isululu alame udhia mota we thiosi ubingite kana we thia chanda kibingite
luke kuthia kiwuni kiwi kingi nikuita muno kiwi kia ketonywa na nthi yukitembete na malelo na county commissioner Masaku nundu twethi andu mausie kiao ni chathi na twethia kiu kikwete elaita wa mbingo ya kiao kikunova aute na yuni kwati ondu mbuya yaua ejambe ya kulika cha keli nisi kiao cha ndunu echiensikite enda ukulia ene ndi mandunu alamu utumia kiao kimwenda mwe very careful nundu kiao kiuke katika program ya kwakwa kiao cheu ilale luende na kwakwa ula already ubikite mbe wa kwa maura na tafadhali tuisubiane na yao situ nundu already kiu kila kiathi kiaoneka kumanye nasi yao na kiu kila kiathi kinangwe nikiutethia wa muthuku kwa mundu yote ukutumia kiao chathi cha ilobi lelo akumatala ku ilobi na mundu yote ukutumia lelo akumatala ku ithika abika kiao ni cha athi ambe osisia kana kibo kana nikilumu kana triku aikeu kwa nikulia mataleba on them and me very careful amaikaate nguwe kaliko nesu nundu kiu kila kiathi kiaoneka kwa ngoli andu maitu momeanisie mbuya yathela nitucioka twike assessment ya malelo ndu meanangikite na mbesa ila twinacio cia kusovya malelo maitu milioni bagubi miongo thanthatu na itano tusiallocate twambo tungi ya malelo ala memba memanangiku muno Naende usunigwe muthia bilingi wa movongo tia moko ni makesta kivisi nthini wa kilungu chani kwambata ni umwithe wa muikwatiania na Kenya ni tawa masi wa kitaka na ulawa ningilia movo kwanza ya meko ni Sharon Dinda Tiwanesa.